Programa Chekanchay Ñan Nikita Hamushan Kampaj Tutamanta Yupaychana Qampaq kayqa wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Chunka Pusaqniyo Mayo Killamanta Iskayka Corintios pankapi hatun yupaynenqa kashan tawa y huch'u yupaynentaq kashan iskay. Tata Diospaq parlaynenqa niwanchik kay hinata. Aswanpis pakaypi p'inqay ruwanata saqipuyku. Noqayku mana pitapis q'utiyaykuchu nitaq Tata Diospaq palabrantaq ewiykuchu. Mana chayqa chiqan kaqta sut'inchaspa noqayku Diospaq ñawpaqinpi. Chay chiqan kaq yachachiykunata munayku tukuy runas yachaqakunankupaq. Munasqa runamasi. Chay chiqan kaq yachachiytaqa chay chiqan kaq Tata Diospaq palabrantaqa nipi ewiyta atinchu nipi waqkuna yachachiykunata atinmanchu. Tukuy noqanchik saqipunanchik tiyan chay pakaypi ruwanasta y chay p'inqay ruwanasta rikhurimunanpaq mana chayqa chiqan kaq Tata Diospaq palabranta yachachinanchik tiyan pikuna runachus yachaqakuyta munanku chaykunaqa. Pikunachus chiqanta yachachiqkunaqa kallpachakunqanku rikhuchinankupaq chay chiqan kaq kawsayninta y sumaq k'acha parlayninta. Chaykuna ruwaytawan chayanqanku kay sumaq hatun kallpawan chiqan kaq evangeliota willaranankupaq. Kawsayninpi rikhuchisqanta Tata Dios imaynatacha munan ahinata. Tukuy noqanchik si chiqanta Tata Diospaq palabranta yachachishanchik chayqa kallpachakunanchik tiyan rikhuchinanchikpaq chay chiqan kaq kawsayta y chay sumaq k'acha kaq kawsayta y parlayninchikta. Ahinamanta Tata Diospaq evangelionqa astawan kay pachapi willarakunanpaq. Qan noqa yachanchik imatachus saqipunanchik tiyan. Tata Diospaq palabranqa niwanchik chay pakaypi ruwanata chay pakay p'inqay ruwanasta saqipunanchik tiyan porque p'unchayqa chay tukuy imastachus pakaypi ruwashanchik chayqa sut'iman lluqsimunqa. Chayrayku kallpachakunanchik tiyan Tata Diospaq parlayninta mana q'iwispa mana chayqa chiqan kaqtapuni sut'imanta yachachinanchikpaq y ahinamanta tukuy runas yachanankupaq. Manachu chiqan kaqta ruwayta atinchik? Runa hinaqa mana atinchikchu, pero Jesucristulla yanapawasunman kawsayninchikpi chiqanta ruwananchikpaq. Kunan Tata Diosmanta mañakusunchik. Munasqa Tatay, kunitan ratupi kay wawasniyki ñawpaqaykiman hamuyku. Munayku qan yachachinawaykupaq chiqan kaqtapuni y pikuna runaschus palabraykita yachaqakuyta munashanku chayman chay tukuy pakaypi ruwanasmanta saqaytawan yachachinaykupaq chiqan kaqta. Yanapawayku kallpachakunaykupaq chay chiqan kaqta ruwayta y allin k'acha kaq parlayta. Y bendisi tukuy wawasniykita pikunachus uyarimunku kayta sapa p'unchay. Y huchasniykuta pampachawayku y kay paqarinpi munayku kawsayniykuta qanman haywakunaykupaq. Si manaraq chiqan kaqta ruwashaykuchu palabraykita yachashaspa pantayku y pakaypi ruwashayku chayta yanapawayku saqipunaykupaq. Chay tukuy imata mañarikuyki Jesucristo wawaykiq sutinpi. Amén. Bendición kachun tukuy qankunapaq.
wakichikuy sapa p'unchay.